li dijî wergirtina parê ji xwendevanên pişka navxweyî, pişkeka xwendevan û kesûkarên wan li berderî Wezareta Xwendina Bilind û Vekolînên Zanistî xwepêşandanek encam da û daxwaz kirin ku ew pare ji xwendevanan nehêta wergirtin û nedona mûçey wekî ew diyar dikin, barê xêzanên wan giran kiriye û neşên ew pareyî dabîn bikin. Ewan xwendevanan digot Wezareta Xwendina Bilind kêmterxeme li hember xwendevanan ku di demekê de rewşa xwendevanan ya xirab e. Li demê Wezarət bacê ji xwendevanan werdigirîtin. Li ewî demî de dayîk û babên wan fermanber in û heta niha mûçe wernegirtiye. ئێمە خاوەن زۆرترین شەهیدین لە جەنگی داعش و ئێستاش دوو برام لە میحوەری تەلسقۆفەوەن. ئێستا من هاتووم بۆ ئەوەی خوێندن بکەم بە شەناوی خۆیم نادەنێ بۆ ئەوەی 100,000ەکان پێ بدەم. باشە من داوایەک لە وەزارەتی پێشمەرگە دەکەم دووبارەشی دەکەمەوە. وەزارەتی پێشمەرگە تۆ بەیاننامەیەکی دەرکرد بۆ مامۆستایان بۆ ئەوەی داوامی خۆتان بکەن. بەیاننامەیەکی تریش دەرکە بۆ ئەوەی 100,000 لە کوڕەکانی ئێوە وەرنەگرن. ئەگەر ڕاست دەکەن بە ناوی وەزارەتی پێشمەرگەوە ئێوە بەیاننامەکەتان کرد منیش کوڕی پێشمەرگەم و برای پێشمەرگەم و خاوەن شەهیدین. Di navxweşanderan da ne bi tenê xwendevan têde hebûn, belkî kesûkar û babê xwendevanan jî têde amade bibûn. Herçend bu demê zêdetir ji dû dem ji me re, ew xwepêşandar li berderiyê Wezareta Xwendina Bilind bûn. Lê tûn nûnerekî wezaretê guhdariya daxwaziya xwepêşandaran nekir. Xwepêşandaran jî deriyê wezaretê qefil kir û nehê li tu fermanberek bişte di nav wezaretê da. Lê evêyekî gelek venekêşa, hêzeka emnî bi çek ve li wêrê amade bû û ji xwepêşandaran xwast wêrê bi cih bêrin. نوێنەرایەتی قوتابیان لێرە ئامادە بوون بە هەستکردن بە پرسیارەتیمان ئەم کردبوونەوەمان ئەنجامدا بەڵام داوامان کرد جەنابی وەزیر بێجۆ لە داواکاریەکانمان ڕابگرێ بەڵام ئامادە نەبوو یەک هەنگاو لە توێژی قوتابیان نزیک بێتەوە لەوەی بزانێ داواکاریەکانیان چێ. Di niha da cilê nûnerê xwendkara dergehê Wezareta Xwendina Bilind daxistiye. Herçend ewana xwast ku wezîrê Xwendina Bilind bête berdem dixwaziyên wana lê belê kesek nehat ji hemberpirsên Wezareta Xwendina Bilind ve ewana ji ev dergehê serekî yê daxistî. Di demeke de di salên derbasbûyî de bi kujmê 6,000 dînara her xwendevanekî li dervey bajêrê werdigirt û pişka navxwe jî bûyî dihate dabînkirin. Lê di ev sala de Wezareta Xwendina Bilind biryar daye ku her xwendevanek bi kujmê 100,000 dînara bidete heta ku bişêtin li pişka navxweyî bimînîtin. Ayas Abdullahên Artî, Hewlêr.